Ibi biro mu rukiko rubiraha ofisi ya RDC wa Rwampara urutekerezibwe mu banyamakuru kandi ababiraba no kwekwasa RDC sente. Ube RDC hamwe na mukuru w'entebe ya katano barukwasa abantu abasentezi shangirwe ngo bakuru bemeruka bakaba batari kubiyaho emitware 3.10 zonka bitunga buri grupu ikabeyihwaho sente zitari kushana. Singwire Arbina bakaza banye emitware 3 ya constitution banyahe emitware 2 ya transport banyahe 3 zo kwiguza akatabo twekwehanditse mu katabo na seni 10 kwa certificate. Umusere yite yakibingo rero mu group 5 group 5 ezo buriye muri kashabe emitware 3 ezi twashabirwe umwamfidiyo no muruka kagoro. Abandi nabagira nko bagerezeho kwaba bombebembezi babo batandika kutunga za message aha masomo gabo ezuru ko batinisariza turiyo kari akobora kigambera baje kukwatira kuri murango urusamwa bagamwe mutakire aha natunga abantu babiri abarusivingire messages ezo na nyenyenka kinabizire kundeba cyo kumbuza niyo faki umwami kagoro ayizire ciro atwire na interesse mukakwenda ku meetinga mukambenza kamuhire tayo esenteze zakora ki aha nabwanyuma RDC Jane Muhindo akwasiza abantu abasente zabo okurgira buri omwezi yabiratunga twasimbika kawo aha polisi na production officer okugenda babacondoze ahashonga z'isente zo ubabire bariyo bamaraye bibiri twabaha bondi twatunga umukuru ku rugo PDM secretariat konka bicereza ngo sente ni biza kuzigarara kandi rizoba bagararaho simwe umusente zo akaba harumu ezibihira abantu mu byaro kikashangwa ngo government kuyasindikire sente zo kushomesa aba parish chiefs na ba CDO okubasa kuhandika abantu wekawo na Noah production tabakozesa sente za garugwayo. Gasha kwa Susan Charsima.